Eetitti ollaalu manuma baasnee manumatti sii galee tirfiin tiktokii qallabuu ta'a. Kanaafuu maalan yaade bakka eezen haftaamee abbaa hundaa oliitiin beektu maal gochiinnu jedhanii sijjamman rakkoo birriitis qabaadhee odoo hin taane akkuma jalqaba siniin jedhe namna gamna jaallata isa jedhu san eezen Oromoo akka ta'e beektu garuu deemime feesbuuka kiyya laalaan ta'e gabaasi bara hiddalatiinsa isaa qomoo isaa qoradhee tanan poosti godhe akkamitti wal argine sitti fakkaatere kana argeetii mucaan garramamee namnamma ammaa gabaasan jiru Oromoo ta'uu koo qorattee bira ga'uun kee waan ajaa'ibaa ta'ee na dinqisiifachuu Landanirraa Dubaay dhufe bar Landanirraa Dubaay amma kaleessa immoo sarpiraayizii wayitis siifan qaba naan jedhe amma maal akka ta'e iyyuu amma nargutti kunoo gaggabaa ta'e irraf amma sarpiraayizii sun mul'atuttu jechaadha. Innaa akkasi Oromummaa isaanatu beeksise yeroo jalqabaatiif akka waan nama biraatirraa dhageessee hin godhatin. Sani geema kiyyarraa na finaala maanninyaa'u. Suura isinii jijjiiruu isin dabbare ani bar tiktookiin warra irratti cufe jedhee tananii ሜቢ ከዘጋብኝ ሲስመኝ ሁላ አለ የሚገርማችሁ አለ ግን ከዘጋብኝ ብዬ ፈራው akkasuma moo akkan talabbaa gadaa takkaatitti safuu wanti jedhamu wayii jira isinii galee gatii sanaa fi yaa malee waa hedduu isinitti argisiisuu hin danda'an obboleettiin keessa. Miqqanyoonni tokko immoo jiru footooshooppiidhaan akka waan inni isaan bira dhaqee fakkeessanii poosti godhanii eezen abbaa manaa kiyyaa minaa dhanii poosti faa godhatuun footooshooppii yittaayaachuu ana mana ድረስ ና ዱፌ ማሊያን ይነግነላ ተፈልጌ እንጂ ፈልጌ አይደለም የሚገባችሁ ነገር ማለት ነው እንዲገባችሁ የምፈልገው ነገር አማ ሱራ ከና ላልተታና ነኒ ኮሬንታ አጅራን እንዴ ኮራ ደንገጥ ያልኩኝ በቃ ያባ ገዳ ልጅ ነኝ ነግሬሃለሁ አማ ነሴት ደረጀትራ ላለተናን ጊዜ ሰና ፈርሳፊት ቱርተን ኩራተኛዳ ኑ ከበቺስተ ምናምን አጀተኒ ጀለምቦ ጀዴተና ኩኖነቲ እንኮልፈነቲ ረራ አንቻል አኒ ገሩ ከቁም ነገር አልቆጠኩትም ሱታ ወየዴተን እንጀቻለ እና እንደዛ ነው ወሪኩንሞ እትመረሜት ፎቶሾፕ ይደሰኑ ዱጋር ደውቶ ተያተው እትመረሜ ሞርማ ጀለ ገሌፋ አባ መናኪያ ዳማ ገንዲሞኔት ገመቹፋ ጀቻለ ግዱማን ለራፍረቹዳ ሙጫ ገንዳ ግዱማን ለበርባዴ ዱፈ ጊፍቲቷን በርባዴ ተወኑፍ እንዴ አሁን አንድ ፎቶ ላሳያችሁ እንደው በህግ አምላክ እስቲ ቆይ እትመረመኒ ግዱማን ጀቻለ ከቁም ነገር አልቆጠርኩትም። ድሮስ ምቀኛና ቄጥ ከሩቅ ይመጣል። ቅርብ እኮ ናችሁ፣ ቅርብ ምቀኞች። ኧረ በስመ አብ ቋማ ሱረ ነምኒ ወይ እትልከደ ግዱማን ውጥምጥም አሁን ምትሉታላችሁ። አሁን ይሄንን ኤዲቲንግ ኤአይ ምን ይባላል? አሁን አማ ዱጋ ፈካታ ወይ ዱጋ ተውፈተ ወል ፈካቱ ባንኬ ወቲ ዱጋሚት አናና በርባደኒ ዱፈመለ በርባዱ እንደምን መነሳኒ ኮራ ጀሬንታ አኩማ ሱራ ረተርግተን ጀቻላ ኩናማ ማላን ጀት ሞኔ ተቦሌትን ትያ ተቦሌቲ ሳቲ ኦበሉም ማለከሰኒ ሙጫራታ ኢና ከበጂ ወዳት ተሰታየና ጀት ጁማናና ኦቦሌትን ተሰራና ከና ድረት ኦበሉም ማናፍ ወዴተና ኦልቤክ ነው ኦቦሌትን ጀደ ተጣባት እንተዋወቃለን እንደ ያልኳት ዋና ከና ረቶ ኦበሉም ማናፉስ ረኮን ቀቦል እንደ ጫራታ ነመረተ ገድበውን ኩማይ ቆያ የሆነ አንድ ድም ላሳያችሁ ይሄ ካለ እንደ ኦበሉም ማናፍ ማና ከና ድረት እርገ ጫራት ተመልከት እስቲ ተመልከታም ሜ ሀገሙ ማወገም መደነማ ጀቹ ፉል ቲማቲሚ ዱመታ ማም ቲማቲሚ አነማ ኮራ ደንታ ጀቻላ ያ ኮራ ደንታን ኮራ ደ ጀነን ኔ በቃ ድራንገራ ገሌዋን yoo koraa jedhanii nama jaallatu dhiirri ምናምን ለሰ jedhanis sadis nagee isa haseef darajee moodelistiin keenya gisee aishoo speed dhufuusan irbaata waliin nyaannaa faannaan minaalbaata ittiin bar minaalbaata jennaan anan ani kunoo akkanatti an taa'e ilaalaa qaba isinitti anadha amma kana shii jaalate ilaal kana shii jaalate ergite ፎቶሾፕ ደግሞ ሲጀመር እውነትም አይደለም ፎቶሾፕ ነው የኔ ግን እኔን ለማድነቅ ቤቴ ድረስ መጣ በሬን አንኳኩቶ ከዛ እኔ ደንግጬ ነው የተቀመጥኩት። እንዳይት አለ ቆይ ላሳያችሁ።
Inni natti maramaa ani zoor jedheetu laalle jechaadha obboleettiin teessa. Laalamma kana fa'a. Laalamma kan lakkibboo nama saxamee tasa. Kana jechuu kiyya. Kana kunoo kana jechuu kiyya SB keenya suni booddeedha. Anamma laalta sun qaxxiloo jira miti erga walii galtanii booddee. Mani an akka nama tokko akkuma argeen ittu taalee baranne jala seen irraan garagalee ammaan. Garrabamee wanti kun dhugaadha moo abjuu keessa hin jira. Dhugaas haa ta'u abjuu keessa jiraadhus koraa jechuun xuruudha. እንደ አንድ የአባ ገዳ ልጅ ኮራ ብል ነው ጥሩ ብዬ ከጉዳይም አልቆጠርኩትም። አነማ ያደኒ ሰብረንጅር እንዲገሩ መሰጠም ይላልኩ ነው ያደኒ ሰብረንጅር አማ ረከሶረ ራሁ በተንት እና ነሞኒ ቶኮ ፕሊስ ዳንድራ ገለል ነው ጀዳ አጋን ፈደ ፖለቲክ የስታቱ ዋና ከናት ረተዳንገን ለቃ ኦሊምፒክ ነው አርጊቴ ኦሊምፒክ ነው ኦቦሉማ ናፍ በከ ከናት ረኮን ቀቡ Kanaafuu kiyya girgiddaanis kun orjinaal leen beeksisaa akka mana dirasii na dhufe editingii dhaaba. Haguumu. Maal kolfitu? Maal kolfitu naan galle bakka algabtoo mallinni. Mina asqaachuwal. Photoshoppii. Biqqanyaa fuddoof jalaa dhabuuree aadaa. Ada akkasin kana jettan nan wallaale kan namni poosti godhatu dhaqxanii too maaliif photoshoppii ta'uu isaanii himtanii too naggaallatin maan qabina kiyyaamma dhugaa dubbachuuf ani waa'ee oromummaa isaa seenessinaan namni tokko dubbateen beeku afaan oromoon momokkora riikardii nan qaba sinin dhageechisa ammaa mooti garuu gizee bira beeditiin kaskammaan machaachoo taarrasuunji gizee bira riikardii waan isa godhee qaba argitee akka kunoo interview tittechaadha isa sinifan gadhiisa inna hidda isaa qoradhee tanan gosa isaa qoradhee oromoo eessaa akka ta'e qoradhee sigdii gabaase feesbuukidha ani feemasa ofissee ubar edaayin arge aysooritti bakka an tokkaate bar xaaraa ላይ ወጣሽ እኮ xaaraa ላይ እና isa argeet kunoo nagalateeffachuu alkan tokkotti lantarraa duubaay sanuu barri koon kwaqqo'e isin sobuu kintir jedhee lafee waan isa argu kan ta'u bakka warraaqun dadhabe afuura baafachuu daqiiqaa muraasaa waanuman du'e natti fakkaate tureen ofitti deebi'e suura natti fidan immoo hidhee qaqqabee namicha gandaachaa chen isa ta'uun mirkaneeffadhu tamallasku daraase tamallasku maalish jettu nana mantan baris rakkoo keessan kana rakkoo nama amanuu qabdu minnaw altawaaxallaachuu maasini liqinfamuu dide qoy bishaan itti dhugaa malee dhugaadha kanuma bakka waan jechuun namaan gammadu baris biin keenya kun miqqanyaatu baay'ata sirriidhaan ija koon arge dhugaa kunoo amma itiyoo eenyunni itiyoo spoort itiyoo snaayipparii amma kunoo an akka isaa dhugaa si haa dubbisu obboleessa kiyya thank you ilmoon dhugaa si haa dhalattu si jammarnu maal gocha SB kana ontini jennamaan inde yoo dhugaadha jedhan yoo saba jedhani si haadha isaanii eessa yoo ta'e dhugumaan nufi